Fred Bwambogo Bushejana Abiya Shididi Nanga yarishikiriza izina rya Abiya Elena Nwayombeka Buzima yabombekera hanga Elisa Marundi Izoba ya Fred Bwambogo Bushejana Abiya Shididi Nanga yarishikiriza izina rya Abiya Elena Nwayombeka Buzima yabombekera hanga Fred na Abiya numwebare okundana mukarinde ndegano Reba mwahisa bazira ikitinisa mwahenderaje mwashemeza hanga Namana tubwenje tubusheja buzima ikitinisa kigari kire mukama twahurire nkuru nundi Fred na Abiya bakakundana batubera amakuru marungi mwebare kundana mukaremeraho mwebara bazire kora byo mwoga gwanyu mukashabara hanga yabagarukamu izaba niriwe bushisha Abiya oshwe noshwe wabuza nabana barungi bino bungo embazuzona eshina womuntu kora zaroje Fred no wajera sumu Bwambogo ngoro mwijogeni no mwezi mwiwa wabanyuzi weza no munyangoma webara abanyamsana n'abamwere Abiya ni mahamu zangu na hayazarwa Mwishukuru wa rete ya irorwehara na rete Ernest Kazini Bajine nkuru Fred ni kishoroshoro na rete Kasarune kiteteya Umugisha gw'abazire n'ugumurinda Eshara yabone mwombekera Aharwe shentone ngora mutuma Nekibaju n'umwana nyiteka Abona William Kamuhanda James Rwashane na William Kanini Eliabu Behora na Julius Katsigazi Abaroho bambe bona no bamutetsa Abaturwa ni Yafesi Nyanji Arabana bya Katonda Rademishara Kamaba w'umuzeke Tubijuka Ufutaza mwe Fred n'umunyamugisha Bayine no mwenge wezarwa Bishenka zene ya Faransa bana bana Miliye korubare Entenye na retwa uyuguru Abazire be Kana kanisane Chakachonda Bayine mwizi na rundi Banyina imini Joshua Bambaza Rwengombe na John Rwomwani Nasan Kapsheni Alex Katemba na Steveni Rwechanda Ahari ababona Bwambogo n'umwana n'abaziri konka n'abanywani be Mbwenu Shididi kora cyana ngo rwakitoje ayagambire ngo cyo kunda bushaija atakuza kukikugambira konka kora kunda bazire beitu Shididi noza kuba mutetsi munonga Ukashana abantu batayo nakurinda kama singa uje kwiri sente umusinga ubawe nakurinda Shijati kuza kwande nakereza Shididi nani chamani ahandi bushaija nkwereze mbwenu bushaija kaza kundi kukugambira ebintu ngire nije kubitunganiwe baraka sasa kikwana kweleze tukubakwiza kwa kama mbona kweleze yumva kwaje kuza kwizina ya hamwe na motoko yaki eba cyarse mauna chiriza rushiji kora nonde nte kanse tukonde twese obushere busheje ija kwereze buridi ubona da brand bakunya kore bakojo atara ryombugenyi nanyiza kurondera ende kukweza ndijo ati nyo kuza kunywa n'umuntu kogo kamureba mu bintu kabiri cyo kubanza
nayaraho mbere nakwemerera umburungi umubiri umushoberwa n'umukobaki nagusiba kugati nyenda kwa Fred nyenda mu present wagire sarumyaka bajye ngo bakwerezete nyenda kwinyana eko akayeju kamasi Abusija endezi itu nzona eyanjye niyo yawe mbwenu kutarari ryo mugenyi oronde nyina yo rwenda ntakikwereza azana kwente mukamasimwe manya tata tahagiretse mwente nanyi na kwente ni gar tata jin kubura je ponte ganta kugira ngo iroko kunde shiki benga mukundo kunamushera kandi ndariki ati nigenda kwinda nampereze ngiki namukorere nabaye mbasa ibitarabasize nibyo iya hareji mwebale munyebaraze Steven munoga munayibare konkunda Moses aburo wito akwe niza kujigwehera gari mwa kumwete abudinyi kamasi Shecha na kwete yosa kompera mchakoro mujisha kwerezenti yero tano wendete ndisangirwe bwidi kumwe kusakire oyo tumwani ngaturikire ntumizina ryanjye omukazi kwaramanye ngo ashemereire kuba omukazi ashemereire kunkunda nankunda kandi nyowe oba nkunda obonyanga nyenda kukunda okakikiriza kanze kurongera indijo ni wahanda tungezangana Bueno, naye bashawa kwerezete ochipalo turanzena kabandi siku nikwenda kwereza bushishi yena kwerezete yo kusima Nabari atwena Bagenda zo gusinjara zara no kutunga Ishara yanje n'umu